Allah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biidhari sayyidil bashar wa qaddara wiladatahu fi hadha syahri syarifil adhar wa lailata wiladatihi alaihi salatu wassalam faqad anwaruhun najma wal qamar wa aqafa ala manzili aminatattir wa halala wa kabbar wa insyakka iwanu kisra wa mala wa anqasah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh